Bokana. Pitali su me šta ti zapravo radiš u Vrbovcu, kao da putovala si iz Beograda, inače si rođena u Crnoj Gori. I sad, hoćeš mi reći, šta radiš ti u Vrbovcu? Pa zapravo tu smo na predlog tvoj. Smo postavili grafike koje su neki presjek jednog 4-godišnjeg, 5-godišnjeg istraživanja koje sam radila u različitim grafičkim tehnikama. Konkretno ovdje su sito štampa, odnosno sito tisak i rizografija, koja je neka tehnika koja se oslanja na sito princip, ali je digitalna štampa, u stvari štampač je štampa. I tu su izložene 3 serije radova. Ja uglavnom radim u serijama, ali one sve mogu se preplitati na različite načine. Ovdje smo odlučili skupa, dok smo postavljali, da ih grupišemo. Da, zapravo smo onako malo se igrali sa radionicom koju si održala za djecu u ovu subotu. Ti se baviš na neki način mapama, odnosno nekakvim mapiranjima mjesta, kroz svoja sjećanja, kroz fotografije, zatim ih onda transformiraš digitalno kako bi dobila ove grafike koje su ovdje predstavljene. Pa recimo smiješno mi je onda, zanimljivo mi je onda kako smo i na dječjoj radionici koristili jednu mapu, stvarali neka nova mjesta. Koja konkretno su ovo mjesta, odnosno fotografije mjesta koje su u ovim grafikama? Pa svaka grafika ima kao početnu tačku neku fotografiju iz lične arhive. Nisu to nikakve, bog zna kakve fotografije, to ja uslikam ili svojim telefonom. Zapravo najčešće telefonom jer mi je to uvijek tu. I samo tako pribilježim neke zanimljive scene na koje naiđem. I onda ja to dalje transformišem u programu kompjuterskom dok ne dođem do nekog stadijuma, recimo, koju mogu prepoznati kao finalni. Sad ja nemam potpunu kontrolu u tom procesu, što mi je jako zanimljivo. Pola stvari odradi kompjuter, ja kad zadam komandu zapravo ne znam tačno što će da ispadne. I baš takvi radovi su izloženi trenutno, mada ja ne radim samo to, ja se bavim raznim stvarima. Ovo je, kao što sam već spomenula, samo presjek jednog višegodišnjeg istraživanja. A ta radionica jeste zbilja bila zanimljiva i jako mi je zanimljivo što smo došli skupa do tog rješenja sa tim biciklističkim mapama Zagrebačke županije. Ja se zapravo pored ovoga također me jako zanima i kolektivni rad i članica sam 2 kolektiva, jednog u Beogradu i drugog u Podgorici. I mi se između ostalog bavimo i umjetničkom knjigom i samoizdavaštvom i ja imam iza sebe 4 publikacije. Ovo mi je zapravo prva prilika da sa tako malim uzrastom radim neku sličnu radionicu i zbilja mi je bilo prezanimljivo gledati kako razmišljaju i kako mogu oni sami osmisliti i koliko brzo zapravo shvataju i čini mi se ponekad čak i mnogo intuitivnije od starijih što je knjiga i što je umjetnička knjiga i u čemu je razlika između umjetničke i neke tradicionalne obične knjige koju čitamo i na koju smo navikli. A meni je jako drago da evo od 17.2. do 17.3. u našoj udruzi može Vrpečani pogledati ovu izložbu što smo te ugostili. S obzirom da smo se mi upoznali prije jedno 5 ili 6, mislim da je 6 godina, upravo u Crnoj Gori na jednoj rezidenciji u kojoj smo skupa sudjelovale i drago mi je da se taj nekakav put između Crne Gore, odnosno između druge države, tvoj put, moj put, evo, stopi u te mnoge putove koje ti tematiziraš u svojem radu i kroz ovu radionicu. I drago mi je što si ovdje s nama. Također, da, pa zbilja je zanimljivo jer ona radionica, to jest kolonija u Risnu na kojoj smo učestvovali je bilo zapravo kao neko crnogorska, hrvatska inicijativa, umjetnice učestvuju i tako dalje. I sad se zapravo to samo nekako vratilo. Preselilo natrag. Preselio se Risan upravo. Hvala ti, Ana. Hvala vama stvarno i na gostoprimstvu i na
pozivu i na svemu. A ja naravno pozivam sve Vrbovčane da pogledaju, a i šire od Vrbovca da pogledaju ovu tvoju izložbu. Da, također.